تکیلین دنابره امریکا و ترکیه هر روز بر بخرابیه و دچه و سدما سرکه یا ویه کجه گرتن اندرو برونسون که او کشه امریکیه و نزدیک 22 مهد گرتگین ترکیه ده. سروک ترامپ و وزیر دربی امریکا پومپئو گرانی خال سر ترکیه چیدکن داکو کشه برانسون بهتا آزاد کردن. هاد دیار کردن که ترکیه شاندکی برکه امریکا جبو چاره سرکینا پرزگیرکین دنابره هر دو آلیانده و بردف که وزارت دربی امریکا دبیجه هین او نگهشتن ریکفتنگی لگل ترکیه را. گر ام گهشت باین ریکفتنگی وی دمی قشه اندرو برانسون ویل مال خوبویا هر وصا امریکیین دن یه دگرتی گهن ترکیه دنه ده وزیر دربی امریکا پومپئو لگل وزیر دربی ترکیه آخفتنک بیگ آنیه. ترکیه دیار کرد که ولات وان مال و ملکن دو وزیرین امریکیه لترکیه بجمدینه و یک طلبدانا لسر جزاین امریکی یندجی وزیر دادوری و هر وهای نافایی ترکیه. حتی شوابوری ما صبر کرد و ما فرمان ده حوالین خو ملک و مال وزیر نافخوی دادا امریکا لترکیه سر بکن اگر هبه امریکا به وگاوه بیرزیا ترکیه دکه. پرزگیرکن دنابره هر دو آلیانده باندوره که خراب لسر پری ترکیه تینه هوله. و پره ترکیه هم بر دلار امریکی جو روز بروز قدر خوب داده که اون نها $1 امریکی زیادتر 5 لیرای ترکیه. Ayatolara kötü yönde etkiliyor. Bandoreka xrab hatiye holi astank dikrin u frotini de haya murov de tirsin perên xwe xerc bikin û dukandarên vir jî nikarin karê xwe cêbicê bikin. Bilindbûna dolara Amerîkî li Tirkiye jî di nav civakê de jî metirsî kaniye holê û ew dixwazin pirsgirêkî di navbera her du aliyan de bête çareserkirin da ku ewlehiyek de abûriya welat de bête holê. Doların yani dövizin yükselmesi endişelendiriyor beni. Çünkü bu habuna dolar medetirsine jiberku kari em dikin girîdayî dolara çimkî ew ji derveyî welatê. Îsal em neçarman ku bihayê berhemên xwe 4 caran zêde bikin û vê jî bandorek da ser karê me. Ji bo pêşerojê ez xemgînim û ji bo pêşeroja zarokê xwe jî ez xemgînim. Nizanim çi bikim. Dibe ku ez karê xwe bigirim. Niha şandaki Tirkiye berê xwe de Washingtonê û çav li ser vê hevdîtinê û pirsa herê pêş dikeve ew e ku gela encamên çawê di vê hevdîtinê de derbikeve û ev yek jê yê di rojan pêşiya me de bersiva xwe bibîne. Lê belê tişta herê diyar ew e ku Amerîka ji bo azadkirina Andrew Bronson gelek biryar dare.